Media TV, thank you so much for watching. Mwebale kutukunda mnonga n'abakira amazina ndi Joanna. Program ni Parliament yawe Elizoba nyine aspiring woman MP wa Mbarara City nakwakira mnonga nyabo nakushemera mazima bari kunyakira kama kumvera umugisha ndamazima honorable webale kuija amazina gawe amazina nibanyeta Vanessa Naturinda yes okay nzarwa Katete muri Mbarara City muri Mbarara City South Nyamitanga division okay yes honorable yendentebe yo muntu ari kuza ballot akatorana ningashi akatikinga omwebembezi wakwenda omwebembezo mulungi nibasa kumumanya nta iweka kwenda entebe ya honorable omwebembezo mulungi omuntu akamanya nangwa wachibuzaje watandikira ballot paper omwebembezo mulungi tukumurebera ballot paper hati nko guhiro utandikire campaign ziyo tukuza kutandika kutambura no manyo muntu ombigambo byitu omukuruga kwitu okora research abamone kare katugire ngo baso kutamuhika manyo wabo nachi kuko ombigambo byitu muntu nabayine bigambo bya kubagambira umuganira umu conferences inkezo murari zinkezo rukumitinga abantu mu makereziya mu makanisa kubagambira cyo yijirire icyo babembize kandi byo kwija kubakora omwe numwe tukwiho mwebembezi nore bagwiro gwingi obururu Uganda tubuka mashora izinjire azane chinga kutamuse we bari mnonga na nabantu bakunzire mnonga sabu we bari mnonga na shukari haza abantu bine sente bachikozi senka advantage abebembezi abarugo abakubase gukora tushemere kubana twekinga nk'abantu baburijo nk'abantu bihanga nk'abantu ba president bitoroje abaru kukunda kandi we atkorire cyashemerire kuba nakora kokabembezi nimwe nito kizumaze magaranga so turebe umuntu nabasa tureka kureba umuntu nabasa kumva sente ebicweka nabirabiremo ntatangwire hamwe na hamwe kuko umuntu no hura yagira ati bishogwa innocent hati umuntu nayemerera amara rumwe turebe umwebembezi arubasa naje kutukora iri korwere kimwe ubutarigaruka kora kimwe urugira kandi ni nyesi ubwo Vanessa Naturinda angwa woman MP Mbarara City okay mazima garanga okay hati omucyara Vanessa nabanyenda kubuzaho ekibuze kindi nebiki byo kwenda kutukora incumbent abira ryo mu ntebe byataka tukorire and ni challenges ki Mbarara zeine Mbarara City icyo kubanza nawe nakimanya tatuhikire incumbent tatuhikire mazima tatuhikire ati nukanye Katete kuko nagamaniza rwa Katete nturarwe ntondo tinkarebaga project ngokozi rwoha kandi byaturaganise nawe nabimanya kandi mazima tutuhikirwe hati kora ebi waraganise ningashi okore byoshemerire kukora no bikorota you make yourself available to people to mubantu rero manye kizibuceye umanya ebyar kwetenga kuko kubota bya available otarho umwanya gona kwasi nibabari bise kuko no office akiroje constituency yanje nagereza kire kati kuko kujyo tunyoburwa mukaga nimbandya I am inspired by former speaker Rebecca Kadaga. I know biro byabira zo mu constituency yeye akateka attent so weye abantu bakija aine sections zikandoringa ebisitaro na konkito mwitu nasema tina hinakirebire kandi tina hinkimanya tina kuchero bujurizi kandi niwe nchebembisi making yourself available okubaho abo abantu bakakugambira ebisitaro yabo rero magara abakazi ni baterwa burizoba abana babishyitu bine sanitary pads abana babishyitu bahangwa ya kansoringo mu by'abacyara ngo kutukansoringa abana bakutwarenda ubwire butako innocent yitubasa kubatuzamu akazara umwana we atumara kumuzara tukamugaruza muzire ari no mwijukuru ubundi yana ndagumiza mu kushoma akagumiza mu akashoma so program nkejo ko umuntu akamuhumuriza
tibarikwenda byingi ubumwe tibarikwenda sente okuhumurizibwa niyo nutuma president really madam Joanita nutumanya umuntu kakuba kuri hihi akakugira ati humura no kuba feri humura kugariza muki boni basindike emitwaro 5 y'amazina ekyo umwe kiri kutuyamba akabananye ndeba hamuro ndebe upumurize nicyo bakugira ngo umubwire bwo kusasa ingobwe nitwerundana umuntu kakuba yagwa hikizibu edakikejo agwa cyuma konka abantu bakija ushanga nawe nasheka so okubaho ahabo muntu waburijo n'kintu kikuru kandi nyetegwire kukibakora we bari munonga honorable Vanessa arikwenda entebe ya woman MP Mbarara City akagambo kamwe ninga bubiri ninga bushatu ori kuhabura omwana wo mojo na no mwana wo mushiki hamwe no muntu ari kutera akaruro kwe tukendera program yito ya parliament abana bitu babojo abana bitu babishiki nimba habure kintu kimwe ubwegese ne kintu kikuru munonga wafu no mugisha nyoko nashoba kayiwa wumbiri nkengamba yebirebi bakakurondera school fees bakakushashura school fees mazima garahanga utabamara mwamani utaba disappointing niye shonga habwe nkito nkitwe turya harengo nkoru abazire bitu turaba disappointing jire tukahura bigambo byabo twabahereze kitinisa haturigire mwace kituri kandi abazire bitu batachikozire ki so batachiruho konka kukuba no korecho by'umwana ubano yegiritma mwena abasha bagumisirize birungi biringahi biryo misho ebirungi biryo misho atomutezi kubahabura umutezi w'akaruru egendesereza akaruru kawotera akaruru kenshonga utanagira akaruru kawotakaguza umutwaro utakaguza 12 akaruru kenshonga rebo umuntu ari kwija kukorra kandi ogwe Vanessa naturinda hawa woman MP Mbarara City bare mnonga MP kwija parliament bare kuntaya isa parliament yawe imbakunda munonga rukunde gumeho akarurako utakoresho Vanessa naturinda. Nkole Media TV, thank you so much for watching. Akaruru wakahura na Honorable Vanessa naturinda. Until next time, webare mnonga subscribing otuoreke rukundo. Bye bye. Amina.